potloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena empa re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Catholics and people of all faiths are saddened today by the passing of a spiritual leader who sought to unite humanity. Lefatshe le saretswe ke ka o hlokahala ha Mopapa Francis ya tlotlwang ka o lwanela toka lefatshe ka bophara. Fatalities and the crashes are showing a significant decrease in all provinces. Letona la naha la dipalangwang le theoleditse mafapha ohle a molao a sebeditseng ka thata matsatsing ana a phomolo. The Democratic Alliance's urgent court application to interdict the pending VAT increase will be heard in the Western Cape High Court on Tuesday, the 22nd of April, 2025. Kopo e potlakileng ya Democratic Alliance ya ho khina ho nyollwa ha VAT e tla mamelwa lekgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape hosane. We are playing against a team that's scored 4 against SFAR Rabat in the last in the quarterfinals, so it's a team that we know it's not a joke. Ntwa ya dihlopha tse tharo tsa Afrika Borwa tlhodisanong ya CAF e ntse e tswela pele. Moedumela o amoetswe kgasong ena ya rona ya SABC2 le o le hae. Punya matsoho ke na le Mphotime. Tsona re di thakgola ka ho lahlela bofofu matjhabeng. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re makatoliki le bohle ho tsa bodumedi ba wetswe ke leru le letsho ka ho hlokahala ha Mopapa Francis. Mopapa ke letswallwa la naha ya Argentina mme o ne a kgetho ba mopapa ka selemo sa 2013. O hlokaetse o senka jeno a le dilemo tse 88 ka morao tshwarwa ke bohloko ba matshwafo ka nako e telele. Manzo Matshidiso antse a kena lefatshe ka bophara ka ho hlokahala Mopapa Francis. Mme batapele ba lefatshe ba motlotla ka mesebetsi ya hae. Australian Catholics and faithful around the world give thanks for the life of their Holy Father, Pope Francis, Bishop of Rome. Today, the prayers of more than 1 billion people from all nations and every walk of life go with Pope Francis to his rest. Kwano Afrika Borwa kantoro mo Presidente Cyril Ramaphosa ba etapele ba dipolitiki ha mo le baruti ba entse Manzo Matshidiso le kutlwelo bohloko. Catholics and people of all faiths are saddened today by the passing of a spiritual leader who sought to unite humanity and wished to see a world governed by fundamental human values. Pope Francis will be remembered not only as the head of the Catholic Church, but as a revolutionary spiritual force who spoke to the conscience of humanity. Throughout his papacy, he embodied the values of compassion, justice, and solidarity with the poor, values that resonate deeply with our own liberation tradition and the founding ethos of the African National Congress. Pope Francis was one of those popes who, at least in my living memory, had fought hard for justice. He was the first pope from the Americas. He did an incredible amount of work for fighting for cardinals to be included from Africa. He was a pope who led for the reformation of the church and certainly fought for reparations. The passing of Pope Francis is devastating news. Even though he was long in years, some of us felt that he needed to continue playing the role that he was playing because the world is going through a lot of turmoil right now. It's going through a lot of problems and there's a lot of fear in the air about the future of democracy, about the future of world peace, and about our ability as humanity to tackle the common problems that we all have. Mega e agang DA, Action SA, MK le EFF e tlotlile mesebetsi ya mopapa le ho sebeletsa toka ka ra setjhaba. Ka o le leng re fumana hore motlatsi wa mopresidente wa naha ya America Ellen J.D. Vance le tonakgolo ya India Narendra Modi ba bontshitse o sarelwa ka morao hlokahala Mopapa Francis. Vance o letong la semmuso naheng ya India. Ho sa le jwalo mongodi ya moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng e leng Antonio Guterres le yena o lebisitse molaetsa wa Matshidiso.
Jwale re tla kwano lapeng teng re fumana hore letona la naha la dipalangwang Barbara Creecy o re ha esale ho tloha mafelong a beke ya Paseka ba laola sephethephethe ba tshwere bakganni ba ka bang 111 ka ditlolo tse fapaneng tsa molao mebileng ho kenyeletswa le ho kganna ba le ka tlasa tshusumetso ya tahi. Re lekola tlaleho ena le diketsahalo tse ding tse amanang le yona diprofenseng tse fapaneng. Ho phatlaladitswe palo ya batho ba hlokahalletseng mebileng e theohile haholo Pasekeng ya monongwaha le dikotsi tse tlalehilweng di tlase papisong le ngwahola. The fatalities and the crashes are showing a significant decrease in all provinces. KwaZulu-Natal ho tlalehilwe palo e tlase ya dikotsi tse fetileng ka maphelo a batho mafelong a beke ya Paseka a sa tswa feta. Ho hlokahetse batho ba tshiletseng ha ngwahola ebile batho ba 21. Athe Eastern Cape mothamo wa sephethephethe ebile o matla mebileng e meholo teng ho tshwerwe bakganni ba 209 East London ba neng ba kganna ba itshehetse. There is still that problem of people who get behind the wheel under the influence of alcohol, and thus that has proven time and again that it leads to accident. But another trend that we've noticed, disturbing trend that we've noticed, particularly around the Buffalo City area, is the issue of hit and runs. Ka Mpumalanga mmuso o hlahisitse ngongoreho ya batho ba 18 ba hlokahalletseng dikotsing tse fapaneng tsa mebileng. Diketekete tsa bahahlaudi di menahana le mehlala mme letona la polokeho ya setjhaba le tshireletso Mpumalanga le re ho tshwerwe bakganni ba 108. We have recorded serious number of fatalities. Currently we are sitting at 18. Yesterday we were at 17, but now we have moved to 18. We have surpassed the number with one that we have recorded previously. Bakganni ba hlokomediswa hore matsholo a polokeho mebileng a tlilo tswela pele le ka mora matsatsi a phomolo. Ho sa le jwalo re fumana hore mo-commissionara wa lekala la taolo ya meedi Ngaka Michael Masiapato o re ke ba aiba fetang sekete ba seng ba tshwerwe ka mora ho leka ho tshela le diboho la Beitbridge Musina provinseng ya Limpopo ntle le molao mafelong a beke. Lekala la taolo ya mellwane BMA le re le kgonne go thibela ditiragalo tšeo di sego molaong mollwaneng wa Beitbridge mo mafelelong a beke ya Paseka. Batho ba mmalwa ba tshela mollwane go leba mafelong a go fapafapana. BMA le makala a phethagatšo ya molao ba kgonne gape go thibela go tshedišwa ga dithuto ntle le semolao le bafaladi bao ba sego molaong. Batho ba go feta sekete ba swerwe ka mollwaneng wo go tloga ka la boraro la go feta. Rena re le ba Border Management Authority re na le babereki ba rena ba ready for gore ba kgone o checka batho ba tlang mo port gore re tlo gona go ba processa ge ba kena ka monageng ya Africa Borwa le ba le gore ba tlo tswa ka monageng ya Africa Borwa, especially ba le gore no ba tlile ka monageng ya Africa Borwa beke ya feta le gore bana ba ya kerekeng ko polokwane ya ZCC. Masiapato o retile gape tšhomišo ya dikamera tša lefaufaung le tša mafahleng a bahlankedi go thibela bosenyi ka mollwaneng wo. Dikamera tse di bitswang gore ke di-drone ka sekgowa ke tse le gore di a re thusa haholo ka baka la gore re kgona go di isa ko dimo and then re kgona o checka mo diphotong ebile re checke le ko ntle gore outside port mo borderlining mo e le gore no batho ba na le taba ya gore ba kena ka monageng ebile ba zama go tswa ka monageng ya rena e le gore ha batle mo port straight. BMA Irim bahlankedi ba bona ba tla šoma bošego ka moka mollwaneng wa Afrika Borwa le Zimbabwe wa Beitbridge go thuša bao ba tšhelelago ka Afrika Borwa morago ga mafelelo a beke a matelele a Paseka. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Beitbridge. Dipolotiking tsa naha teng re fumana hore mokga wa Democratic Alliance o leba lekgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape hosane moo o batlang hore tshisinyo ya ho kenngwa tshebetsong ha lekgetho la bareki e kginwe. EFF le yona e tla etsa kopo e jwalo. The Democratic Alliance's urgent court application to interdict the pending VAT increase will be heard in the Western Cape High Court on Tuesday, the 22nd of April, 2025. The DS delegation of leadership will attend the court proceedings. This follows what we view as an unprocedural adoption of the fiscal framework by the Standing Committee on Finance on the 2nd of April 2025, which was adopted through a narrow margin on the 3rd of April 2025 in the National Assembly.
The fiscal framework, which contains the VAT hike proposal, is a betrayal and burden on the poor that must be stopped. We respect the courts and will follow the direction of the courts in terms of what they decide after having weighed in on both arguments. I think what is important is to separate the litigation from the work that is being done to make sure that whatever the illegal issues are in terms of litigation, we still are able to have an outcome where South Africans pay less tax on the one hand, and on the other hand, we do not end up with budget cuts that are in any case going to become harmful to the delivery of the services that South Africans deserve. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le o lehae. Ngwanana ya dilemo di 15 o belehetswe ka ntlwaneng sepetleleng sa Pilinomi se Bloemfontein provinceng ya Free State, mme o ntse a thefutswe ke ketsahalo ena. Morwetsana ya dilemo di 15 o belehile ngwana wa ngwanana dibekeng tse fetang tse 3 tse fetileng. Maemo ao a belehetseng ho ona a mo baketse kgatello ya maikutlo. Ho latela tlhaloso eo basadi ba babedi ba neng ba leka phaposing mmoho le morwetsana enwa, ho mme wa hae baoki ba ile ba iphapanya morwetsana enwa le ha fela a ile a hlalosa hore o totetswe ke mahlaba. Before ke tla tsamaya bomme bana ba babedi ba go betse beteng tse pedi ba shebile kwana ngwana ka ona shebile kwana a le mong ka side le ka ntle ba re yo ngwana o tshaba o bua ke a mmotsa ke re nthabileng ke a re honna a ba tsikinya hlohanga ga ke a re wa kena mmenwa e mong a re ngwana no ha o ipepisitse mo ba. Lefapha la bophelo le hanane le ditlaleo tsa hore baoki ba sitilwe ho hlokomela morwetsana eo ka ho phethahala. Lefapha le phaelletse ka hore le ha fela palo ya baoki e fokola, empa bana ba 14 ba belehilwe ntle le diphepetso letsatsing la ketsahalo eo. On the basis of the report that we have received, we are told that yes, the young lady gave birth in the bathroom, and she obviously called for help, and people went to try and assist her and found her already with the baby, and they assisted her to a stretcher. Diphuputso ketsahalong ena di se di qadile, empa ho fihlela jwale ha ho motho ya seng a qositswe. Ka jeno ke letsatsi la phomolo la malapa ka mora Paseka. Ho ntshetsa taba ena pele re buisana jwalo le lelapa le hlahiletseng ka mahetla dikgokanyong tsa setjhaba mane social media la Hankwane, mme re amohela jwalo ntate David Mmetebo mmoho le mora wa bona e leng Kgosi. Lelapa la Hankwane ha re le amohele ditabeng tsa rona tsa Sesotho phirimaneng ena. Ra leboga re itubeletse go tla ka kwano mo tabeng tsena tsa Sesotho, re itubetse thata mo tsatsing le la gompieno. Ntate Nkwane ha re thakgole puisano ya rona ka ho leka o tlisa kutlwisiso hore jwalo ka lelapa le etsa eng hore le dule ka tsela eo re bonang le dutse ka yona le kopane le lelapa. Ya ka lelapa nna le mme re tsere tshwetso ya gore re a go ya ko mafaratlhatlheng re go bontsha maAfrika Borwa le lefatshe ka fa ntle gore go le gantsi batho ba bantsho especially black people ga ba dumele mo kgang ya lelapa yalo. Yaanong re bone re tshwanna gore re tse karolo re tshameke mo balateding ba rona mo social media ka go bontsha batho gore ga lelapa le tshwaragane e le mme e le rre e le bana re ka nna ditsala go a kgonagala re ka nna ditsala le mosadi wa gago o ka nna ditsala le bana ba gago go nna fela lapa le leng gore le monate. Me Mankwana ha re shebe rona le lelapa le romela molaetsa o feng ho maAfrika Borwa le lefatshe ka bophara ka tsela ena eo le etsang ka yona? Re le lelapa la Nkwane re romela molaetsa wa lerato, hope, gore re ka godisa bana ra ratana re le couple ebile re godisa le bana ba rona re se strictly but go le monate. Ntate Nkwane ana re ka go hona le diphepetso tseo le di ileng la di hlokomela tse ding mohlomong tse tswang ka ntle ho le ileng la bona gore le kenyeletse le bana ba lona morerong ona le ba hodise ka tsela yo le ba hodisang ka yona? Ya ke ka ntla gore re lebeletse gore batho ba bantsi bana le matsapa mo go godiseng ga bana yalo. Yaanong rona ya ka Mzansi Greatest Family be re bona gore wa itse gore ke ka ntla gore re bone gore gona le matsapa le nteng a ileng gore mo nageng ya rona ya Afrika Borwa, not South Africa only, le dinaga tse ding.
le rona yaanong re tshameke karolo e rileng mo setšhabeng ya ka ntlha gore re beletse gore bana ba le bantsi karolo ya bona e ba e tshamekang le batsadi ga se karolo e leng gore motho a ka itumelela yone yaanong re lekile ka natla yalo gore re tshwaragane re bontshe setšhaba re bontshe lefatshe gore re o botlhokwa mme o botlhokwa bana ba botlhokwa jwale ha re shebe re tla wena kgosi ha re shebe hore na sena seo batswadi ba hao ba se etsang se o thusa jwang jwalo ka morao wa bona hore o hole o le haufi le bona ke feel like se nthusa ka go bona gore lerato le teng le gore ka mokgwa ba re godisang ka teng ke nagana gore go monate because le nna ditsala tsa me ko sekolong ha ke ba botsa ka mokgwa ko gae go leng ka teng ga ba believe nako nngwe but I'm sure ba bona le bona mo di-videong gore ya go monate so re godisiwa monate ya jwale hangata bana ba dilemong tsa hao ba tobane le diphephetso tse ngata tse kenyeletsang gangsterism ho kena maqulwaneng ho kena tshebedisong ya dithethefatsi wena ho ba haufi le bana beno ho ba haufi le motswadi wa hao mahlong a bona nako e kgolo le nyane seo se o thusa jwang ho romella molaetsa o thaka tsa hao hore sena se o le setsang ha se a nepahala ke feel se romella molaetsa to batho ba ba lekanang le nna ke gore ba bone gore tlhompho e teng ebile gona le motsadi ke nagana gore sentse o itsane go tla le ditsala because my friends are also my parents so ke feel like so if batho ba ba lekanang le nna if they can do that what mama le papa ba se rutang rena gore re nne ditsala tsa bona I think like dilo tse dintsi di tlo change ga nnete mme Mankwane ke utlwe tlhaloso ya hao ha o qala o bua mane empa hona le malapa mangata a thekeselang mo senang botsitso mo le bana le bona ba iphumana ba se ba phela mebileng ka lebaka la hobane lelapa ha le ya kopana le batswadi ha ba kopana o ka reng ho batswadi ho netefatsa hore ba kopana e le ho hodisa bana ba bona ka tsela e nepaetseng go ya ka nna nka re bothata gangata ke kgang ya gore rona batswadi ba tshwanetse go fola sometimes e ba bothata ba gore motsadi ga a gola sentle motsadi ga itse lerato o feletsa a fa bana lerato yang a sa itse lerato so e tshwanetse gore le batsadi e starte ka rona mo e leng gore dilo ga di a tsamaya sentle re lokise re fole gore re tle re kgone go godisa generation e leng gore e right and e na le lerato so sengwe le sengwe ke nagana gore ka mo lapeng go nne le bofuthu go tshwentse go starte ka rona batswadi re fole re itukise gore re tle re kgone go godisa generation e leng gore e siame ebile e bonolo lelapa la Nkwane ke le buile haholo ka nako ya lona phirimaneng ena mui eo ke mme Mankwane le ntate Nkwane le mora bona kgosi bao ba bonang ka mehla dikgokanyong tsa setjhaba jwale re fetela mabenkeleng Muiri hatela pele ka tsa matjhabeng hape naha ya Nigeria e batla botsebi ba Afrika Borwa dipatlisong tsa lekala la yona le tileng la diminerale dinaha tsena tse pedi di se di saenetse selekane tabeng ena letona la diminerale naheng eo Elendela Alake o re tshebedisano mmoho ena e boetse kenyeletsa ho arolelana tsebo mo le ho hodisa moruo wa tsona Muyo ka ikopanya le rona ho social media ka ha re a fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_xk @ditaba_dikgang lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang Khaswene ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumutaung wa latela ka bolipi ke o taba Mona monna ke le boa ba boima dume ho tsabile ba shebile hona bsimre jeno o hlakile boholo bana ha o tla jwa ka kapa bophirima kapa le boa tuletse ikgethileng hona ka haro mafikeng di akaretsa boholo ba Freestata se tse ksalwala ka haro kapa boshabela nyolo jalo tla fila hona ka haro tekong empa dipula di toti ha se tse re shebile hona ka haro qebega bosimong hosane o hlakile hore dipula tse matla hladi kenele hona ka haro qebega di kenela boholo ba se tse ksalwa hona ka haro hona ya Lesotho salbala hona ka haro tekong ho ya jalo hona ka haro Freestata se tse re shebile hona ka Upington ho tla jalo hona ka mafikeng
go tlakile gore pula tletlhe fela tse bobebe ga re shebile gona ka le bua le gole Pretoria Mamlori le teng dipula tletlhe bobebe ba borapedipo tsa tlhokomediso ya gore ga re shebile gona ka Upington bogolo ba Freestata le tulo tse kgethileng ka rona Lesotho fela gona ka Mafikeng di tlahle di re theka mahadima a kotse ka toko go mabopo ka Kapa Bophirima o hanele fela moya e matla pula se matla di ba di hanelona ka Qabega di nyola go fitla gona ka hare tekong di gratente mahlokile ha sa motho bogolo ba Gauteng go tlhokomela gore go tlahle go pholefela go saeng ka re shebile gona ka Johannesburg Pretoria Mamlori re kgatitla re thafela go mashome a mabedi a mtse e merara ka ofela re bala ka thaka haro Limpopo o sentse go tlhokomela fela tla re marumona le mana polokwane wa fela gona ka re Masina go tlahle o shesela re thari grati di rita go mashome a mararo a mtse e mehlana ka ofela re shebile gona ka hare Mpumalanga Carolina go tla jalo go gona ka re Emelo ka marumona le mana tlhokomela re fela go tlahle iphola re shebile ka Sekunda le gona ka e Malahleni re grati tla re thafela go mashome a mabedi a mtse e merara ka ofela tekong shebile hona ka haro Pietermaritzburg o ya hona ka Vryheid fela ka marumona le mane tlhoka go tlatlo itshetse fela itekanetse Lady Smith e tla tle fela go le shome le mtse meraro fetla go mashome a mabedi a mtse sipileng ka ofela re shebile ka Komani ke setsa sala ka Qumba le teng tlhokomele go tlatlo o iphale fela go saeng ka digrate di rita fela go le shome le mtse itseletse Maletswai e ka le fela go robedi go fitla fela go le shome le mtse itseletseng ka ofela re se shebile ka Qabega le teng o tlatlo pholi re gati di rita fela go le shome le mtse e robedi ka ofela ha re shebile ka Bophirima se salo hona ka Linksback se tsexalo hona ka Robusta le teng o tlhokomela le teng o tla tlhoipholle fela ho saeng kae ka mafatsana fela a itsheding a diaduma hore ka shebile hore ka Kapa Leboa le teng Upington a fitla hona ka Kurumane ka mafatsana fela a itshedileng o tlhokomela le teng o tla tlhoipholle fela ho saeng kae sa talente ka le fela ho tshelela ho fitla ho le shomela tsemhlano ho pakang rota hlobate Hak Freestata Bloemfontein Masukulareng o tlhokomela le teng o tla tlhoipholle fela ho saeng kae di grate boholo ba province di kaudungwana fela ho le shomela le mtsemhlana ka ofela re shebile ka Bothaville le hona ka Stati tla tlheka fela go le shome le mtse e sepileng ka ofela o sentse o hlokomela fela tlatlo e iphole fela ha mlatjana ha re shebile hona ka Ottosdal ho tla jela hona ka Vryburg le teng hlokomela fela ho tlatlo o iphole fela ho saeng ka ba buisa bile bile akalo be tsokotso